Mwiri wa mutigairi Kijana Wamalwa urehirwo mochari-ini ya Ligo Nairobi kuma Nanyuki kaunti-ini ya Laikipia kuria kwirire mucii kwa mwari wa nyina. Kijana ni mutumia wa munini wa president wa kanana wa bururi wa Kenya, mutigairi Kijana Wamalwa uria wamuhikirie mwaka-ini wa 2003 igongona-ini riari na ugemu wa mwanya, no ndakunguire kwa ihinda iraya tondu muthuriwe arwarire na akihanyukio mucii-ini wa London kuria kwire meri na thutha wa uhiki wao. She has been unwell for the past 6 months and she has just passed on today. Na as a family, sisi umetupata by surprise. We were not expecting it to be that soon. Kijana akuite na miaka 52 na ari rita rimwe munini wa murugamiriri mukaru wa bururi wa Kenya ruhonge-ini rwa urumwe wa kimabũrũri rwa Habitat, na thutha ucio agituo munini wa barothi wa bururi wa Kenya Australia. We are just in that confusion after getting the information of the demise of our sister-in-law. Kwa hivyo tunaomba maombi kutoka kwa friends and relatives and everybody else who knew the late VP. Gitumi kia gikuo giake gitire kiramenyeka, na tiga mwana umwe Michelle Wamalwa uria wina ukuru wa miaka 18. Atongoria matiganite ni matumite ndumiriri cia macakaya munini wa President William Ruto akiuga ati Kijana ni mundu uratungatire bururi wa Kenya na wirutiri wa mwanya. Mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi oigite ati gukira gwake kuracora mbica ya mutumia uria kindirite na njira ya mwanya. Munene wa aruti a wira thingira-ini wa iregi Nzio Kawaita enditheirie nyumba na arata magie na umiriru, akiranira kunyitanira nao mahinda-ini maya maritu ma macakaya. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.